Kublai Pibaro ki Parlok Jonga and welcome back to Baimur Vlogs. Okay, Slam Mpoi Kwai Show. Radon live nice open eye wing singing quite a marba karang just slap to sport. But prank jung kam myo so bang kwai. They want to see part in sedang bang like a fishing journey ke jongi. Akaba myo beli kwai so wa. Oh, don't know tit sedent. Tip fi caught tit you ne tip. Kini ne. Oh, kita apa sih stay. Anyway, nasi wan sini setanya ribu ke jongi. Ka jaka ni ha thany tham hang ne bengwa hane tham hang ne te don ni hebe chmat badi baret arngot bayalam hinga sene bat nginyo ban khoi do akne ka wa hang ne te sai sen pat ko dang so bai phi parlok ke junga sene ke channel bat lada bidang thamai hang ne oklet ban subscribe ban share ikni ke video tang ma phila ban ik video gudang mi no por te mata gudang no arsul si serum bat ngam pan phi ka jing khoi do ko jongi hang ne pantak sngi hang ne ha tham hang ne so mem kar buk ten show let's go. Okay, mentang ila poi hang ne ha rujuk ne ka wa tham hang ne itu sia ke si tharias ti ki khoi panher ti dapat ngan khoi pendam no hang ne bolong lang hang ne yang pasang man khoi hang ne bat ngan spai pat sibet la ka dai ngan dai ka do ngan pelaj ngan khoi ki jonga kwang ti we artalin khoi pendam bat ngan pasang khoi panher we pas ti serum ti Teka ka fishing spot ke jongi entah ka singing ne ha tham hang ne kini hang ne ila pendam arteli khoi hang ne but mentangan her si serum ke ti ke belum karya ti khoi ti spang ti tak son pej pat sini selor te kini ki jimbam dok ha entah ka singing mang khoi hang ne donu atang ne donu sana budam don usok khoi ne ngisi khot usok raitong te pi khot so yu ne baru las new riu hadam China gamnangan puli China phi banangan puli China so bhawan ya thu dam kerteng jong new riu hadam gulong bos mau bi ha bat kador ke jong ne kadai arspa tengka te fila prong kam ne ro bat ngin pej sing atau kidai ngala pedam na hang ne we riu hadam batang ni way pat to sana budam the medon ni wait wan koi ne tarian ne bayale atam ne dai kam nak pa kita ne Selalu senang kini, sedikit kita waktu pendam sih. Kene ketika dokha benengkong bangyo entah kesni, na wa tham, thì average ti serom, khoi đâu so raitong, thiu khoi pendam pat, kim pat dai ai bapa khi ai. Te ngikermen badang yo show entah kesni kadang deka dokha ke benengkong juga ne kesni kadang sudah slap bentan spang ji lot ketika kelas dan đang kita bamja but bamja slap te entai dai khoi biang ne efficient set de te ke thi jaka bolong khuj pedang thi bat na jorong ke thi lawan ko umsau te ma do thi tip atau gidok gedang dai em gedang yo tang lai tli sau lai tli dok karang ne nawa nang ne tar gede beret
thì nó bôi sẽ cũng sau ta ngang tiếp sự cái đây em anyway in up phang này sekitar kita ada kita naik su kêu nó selalu ingin apa yang kai no kita kesini kalau selajur kalau nanti di jadi kawa sti kalau asli ha arsya kalau kedon mana step but uslau sange umailat ini bom super cut kalau haban kêu no kai no sini selor nomor kadon kawi kawa kawan habon cross sekejap mana yo lese kalau dap to asli kawa ini tak daun haban yang mare kaki sis smart se so kena ke experience ke jong ki man ke nong kwai kyo se on kwai selom sawa habat labong sebab apun thot no ini kwai do jong ni na try baru kena ke kaya jingin tis yang mane cross ne kawa mane kam don umis dia mentapat kalau half cross ini kawa ane apa hidup sengkai mana permingguan kalau terpong mah kedong ki mau bengai lembalang ne sampai kalau asli mau tu mah it's okay, it's alright. Dan mau tuh, apaan? Ada, patut tuh. Wah, anak wan lah,